Menda ka khatway tarik na itong Hajar Pasau Menteri Rangba Kajala ukan rat kesangma ula pelat pajba ya kerensan Hello Meghalaya OTT kabaning kong tam ke OTT over the top haka India ban kentiu ki badan sap haka kamshna video ban kentiu ya ke imlang salang la pelat ya kerensan ringkat kajnya trelang ke Meghalaya Grassroots Music Project MGMP bat ke Hard Rock Cafe. Habakaran akan ke program ukan rat ulaong baka Hello Meghalaya ke way ke baningkong tam ke OTT hakari bat ke jing tumu kalong ban kentiu ki nong snap film ki ba penmi video kum ki YouTuber bat vlog bat ki nong ruai. Hakan ke program la ai Khusnam Pisa mar arpasan Hajar syaki khat sau tuli ki YouTuber vlog ki ba kentup ya ke social change influencer JR storyteller London Best Green Influencer Green Tech Foundation Emerging Influencer of the Year Wari Meki Lingwa, Best Food Influencer Trian Babilsi, Best Travel Influencer Grace Marbanyang Arkim Pito Emomin, Best Comedy Influencer Chi Yung, Best Lifestyle Influencer Pima Lalami Kandia, Best Fashion Influencer Dr. Kham Chermang, Best Music Influencer Saldorik Di Sangma Wanjab Soklan, Best Makeup Influencer Raquel's Annie Nongklau, Most Viral Influencer Birya Shillong, Infotainment Influencer Yowanmi Miria Technology Rakhasi, Healthy and Wellbeing Influencer Dapale Stacy Wajri, Best Podcaster Ferdinand Rani Hashilong.